U Ražljevu kod Brčkog služen je pomen 20-torici poginulih boraca specijalne jedinice Peša, prve posavske brigade Vojske Republike Srpske i proslavljenom komandantu jedinice 22-godišnjem poručniku Bošku Periću u Peši. Perić je poginuo na Majvečkom ratištu 14. novembra 1994. godine u pokušaju spasavanja 74 zarobljena borca prve Majvečke brigade. Za života je odlikovan medaljom heroja Milana Tepića, a posthumno i ordenom Obilića. Boško Perić Peša ličnim herojstvom svoje ime uklesao je od srpske slobodare koji će dovijeka živjeti jer su se imali rašta i roditi, kako reče Petar Petrović Njegoš. Kao lučonošu srpske slobode pamte ga i saborci. I živio je i živjet će uvijek u našim srcima. Kao ratnik, naš komandant i borac za srpstvo i za sve što je srpsko moglo da se očuva, on je gledao da očuva. Na Pešu je ponosan i njegov učitelj iz osnovne škole Milutin Bjelogrlić, koji ga pamti kao odličnog đaka i vrijednog momka koji se vratio iz pečalbe 1992. godine kao rodoljub da brani srpsku nejač. No kada su izbili ovi sukobi na našim prostorima, on se vrati da bi zaštitio srpske kunejači, srpska ognjišta od ustaškog malja, ustaške kame i ustaške jame. Iz specijalne jedinice Peša, koja je brojala 120 vojnika, poginulo je 20 boraca. Pešini saborci već 21 godinu dolaze na njegov grob da mu odaju dužnu poštu. Tako je bilo i danas na dan jedinice. Svake godine na ovaj dan obilježavamo dan jedinice i parasto za poginule borce iz specijalne jedinice Peša. Veterani specijalne jedinice Peša danas su, kako kažu, borcu Brčko na marginama društva. Posebno je to izraženo u distriktu. Na samoj margini društva, bolesni, nezaposleni, obespravljeni, bez budućnosti, kao da nisu oni stvarali republiku, nego su stvarali oni koji su došli iz Novog Sada, Beograda, Beča i tako dalje. Vijence i cvijeće na grobu Ražljevu položili su rodbina, saborci, predstavnici boračkih organizacija i pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih